Iran yagabye igitero gikomeye cya missile ballistique zirenga 180 kuri Israel. Ntabwo iki gihugu cyari cyarigeze kigaba igitero kingana gutya ku mwanzi wacyo w'ibihe byose ari we Israel. Birasa n'ibimaze kumenyerwa ku igihugu cyangwa se umutwe w'abarwanyi runaka uteye Israel. Israel ikavuga ko izihorera, irabikora cyane, kandi igikorwa cyayo cyo kwihorera kiba ari kinini kandi kikangiza inshuro nyinshi cyane kurenza icyo yagabweho. Birumvikana Israel yahise ibwira Iran n'isi yose kwizihorera kuri Iran, kandi ngo izabikorana ingufu nyinshi cyane ku buryo Iran izicuza ikosa yakoze ryo gutera Israel. Kuba Israel yaravuze ibi, ushatse wayizera. Ibi wabyizera uhereye ku birimo kuba muri Gaza kano kanya. Kuva ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 2023, umunsi umwe wonyine nyuma y'uko umutwe wa Hamas ugabye igitero gikomeye kuri Israel, Israel yahise itangiza ibitero bikomeye ku karere ka Gaza ishaka kurandura Hamas n'imizi yayo. None uyu munsi intambara irakomeje, imaze guhitana abarenga 41,000 kandi umujyi wa Gaza warasenyutse burundu. Birumvikana wakurikiranye by'abategetsi ba Israel babwiye Iran nyuma y'igitero cyo kuwa kabiri, yahita yumva neza ko Israel ishobora kuba igiye kwinjiza Iran mu bihe isi idakeneye kwinjiramo uyu munsi. Ibi nta muntu ubizi kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe muterankunga wa mbere wa leta ya Israel. Iyi niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nizatangiye gukomakoma Israel ngo nijya kwihorera kuri Iran izabikorana ingufu ziringaniye, kubera kuko byagenda kose birasa naho ibyo Israel yiteguye gukora bizateza intambara ikomeye cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Nk'ubu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko yamaganiye kure ibitero ibyo ari byo byose bishobora kugabwa ku bigo bikorerwamo ubushakashatsi ku ngufu za nucleaire za Iran mu rwego rwo gusubiza igitero cya missile Tehran yagabye kuri Israel. Bwana Biden yavuze ibi kubera ko azi neza icyo byaba bisobanuye Israel iramutse irasha hari izi ngufu za nucleaire za Iran. Birashoboka ko Iran itatinya kuzikoresha mu gutunganya intwaro za kirimbuzi, kugeza ubu ngubu bitazwi neza niba izifite, gusa ikizwi neza nuko ifite ikoranabuhanga rigezweho ry'ingufu za nucleaire. Abajijwe n'abanyamakuru niba azashyigikira ibyo kwihorera kwa Israel, Bwana Biden yaragize ati igisubizo cyanjye ni oya. Israel igiye gukora iki mu by'ukuri? Iran yo ntabwo yakoze ibi byose, izi ngaruka zabyo. Ubundi ibihugu byombi bifite ubushobozi bungana iki mu bya gisirikare? Uko kurwana kwabo bizagira ingaruka ki ku isi yose muri rusange? Amagambo ya Biden yo kuvuga ko adashyigikiye ko Israel yihorera kuri Iran aje Iran irashe missile ballistique zirenga 180 kuri Israel. Ni igitero cyayo cya kabiri kuri iki gihugu kuva mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka. Ibitero bya Iran biherutse kugabwa ku birindiro by'ingabo za Israel byaje mu rwego rwo gusubiza cyangwa se guhorera iyicwa ry'abantu bakomeye bafitanye isano na Iran, barimo umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh n'umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yemeje ko Iran izishyura iki gitero rwose nta kabuza. Bivugwa ko iki gitero kitigeze gihitana abantu benshi muri Israel, ahubwo ko kishe umunyapalestine umwe muri West Bank. Aka ni agace Israel yigaruriye. Abasesenguzi mu bya politike n'intambara baburiye ko Israel ishobora gukoresha aya mahirwe ikagaba ibitero ku bigo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire bya Iran. Bitekerezwa ko abayobozi ba Israel bategereje kera ko iki gihe kizagera bagashobora gusenya ahatunganyirizwa izi ngufu zishobora kuvamo n'intwaro. Ibyago byo kugaba igitero kuri Iran kuri gahunda y'ingufu za nucleaire ni byinshi cyane. Hari ingabo za Amerika ziba mu karere k'uburasirazuba bwo hagati aho zifite misiyo yo gukingira Israel. Kuri Israel birashoboka ko ari amahirwe yo kwita ku gihugu bavuga ko gikora iterabwoba rikomeye cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, kandi ibi ngibi ngo bimaze igihe kinini bikorwa. Wahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel Bwana Naftali Bennett yasabye yinginga ko leta y'igihugu cye yagaba igitero nk'iki ngiki ku hantu hatunganyirizwa ingufu za nucleaire za Iran.
mu nyandiko yanditse kuri X yavuze ko Israel igomba kubikora aka kanya rwose kugira ngo isenye gahunda ya nucleaire ishobora kuvamo intwaro za kirimbuzi za Iran. Ati dufite ishingiro kandi dufite ibikoresho. Nubwo Biden yinginze asaba ko Israel itarasa kuri site z'ingufu za nucleaire za Iran, ariko yongeye gushimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye Israel. Abandi bayobozi bo muri Amerika baburiye Iran kwizahura n'ingaruka zikomeye. Nyuma yuko Biden avuganye n'abayobozi b'ibihugu by'inshuti n'abafatanyabikorwa ba Amerika, yavuze ko atazashyigikira igitero cyagabwa ku kigo gitunganya ingufu za nucleaire muri Iran. Yatangarije abanyamakuru ko igisubizo icyo ari cyo cyose Israel yagenera Iran kigomba kuba kigereranije, atari ikintu gikora mu burakari. Ibi ngibi Biden abihuriyeho n'abayobora ibihugu byose bigize itsinda rya G7 birimo Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani n'Ubwongereza. White House yavuze kandi ko Biden yavuganye n'abayobora ibihugu biri muri G7 kubijyanye no gutangiza icyiciro gishya cy'ibihano kuri Iran. Uyu munsi akarere k'uburasirazuba bwo hagati kose kari mu byago kubera ko hari ibihangange bibiri birimo kwisuganya ngo birwane, kandi byose birakomeye mu bya gisirikare. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko koko igitero cyagabwe kuri Israel kandi ngo cyari cyateguwe, ariko ngo ntabwo Iran yakigabye ishaka kwinjira mu ntambara na Israel. Igisirikare cya Iran cyaburiye Israel ko izasenywa rwose niyibeshye ikagira ikikora kigamije gushaka kwihorera kuri iki gitero. Kwiyongera k'uburakari hagati y'ibi bihugu bibiri byo mu burasirazuba bwo hagati kandi bikomeye mu bya gisirikare mu gihe intambara ikomeje kuba muri Gaza no muri Libani byateje ubwoba bwinshi bw'intambara itari yarigeze kubaho muri aka karere. Ushinzwe gusesengura ibya politike kuri televiziyo Al Jazeera Marwan Bishara yagize ati igitekerezo cya Iran na Israel cyo kurasanaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri aho ngaho zenyegeza ni ibintu bishobora gukongeza akarere k'uburasirazuba bwo hagati kose. Igisirikare cya Iran cyavuze ko misile cyarashe muri Israel kuwa kabiri zari zigenewe cyane cyane ibirindiro bitatu bya gisirikare i Tel Aviv. Ibitangazamakuru bya leta ya Iran byo byavuze ko muri iki gitero iki gihugu cya Iran cyakoresheje bwa mbere misile zo mu bwoko bwa Fatah hypersonic ballistic. Amerika yavuze ko ariyo yafashije Israel guhagarika ziriya misile za Iran zitarisekura ku butaka ngo zimara abantu i Tel Aviv. Amerika kandi yemera ko izashyigikira Israel mu kurasa Iran, ariko ntabwo ishyigikiye ko Israel irasa ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire. Mu gihe Israel na Iran abanzi bamaze imyaka ibarirwa muri za mirongo bagabanaho ibitero bitaremereye, ubu noneho barimo kugenda berekeza ku guhangana mu buryo butaziguye cyangwa se berekeza ku ntambara ya nyayo. Reka turebe ubushobozi bwabo bwa gisirikare, ubushobozi bwabo bwo guterana, ndetse turebe uburyo bashobora kubikoramo. Reka duhere ku mubare w'abasirikare. Nk'uko ikigo mpuzamahanga cy'Abongereza cyitwa International Institute for Strategic Studies kibivuga, gishingiye ku mibare yo mu 2023, Iran ifite abasirikari 610, barimo 350 bo mu ngabo zisanzwe bari mu kazi, barimo 190 bo mu mutwe kabuhariwe w'abarwanyi witwa Islamic Revolutionary Guard Corps. Aba ni abarinzi b'impindura amatwara. Abangaba nibo basirikare ba Iran bari mu cyiciro cya mbere cy'abarwanyi kabuhariwe kubera imyitozo baba bafite ndetse n'ububasha bwabo. Ni nabo bagabye igitero kuri Israel kuri uyu wa kabiri. Iran kandi ifite abasirikare 18,000 mu ngabo zirwanira mu mazi, ikagira abasirikare 37,000 barwanira mu kirere n'15,000 bashinzwe kurinda ikirere. Byongeye kandi Iran ifite ingabo 350 z'inkeragutabara. Kujya mu gisirikare muri Iran ni itegeko ku bagabo bose bo muri Iran barengeje imyaka 18 y'amavuko. Bake cyane nibo basonewe. Israel yifite abasirikari 169,500 bari mu kazi igihe cyose bajya ku rugamba.
barimo 126 mu ngabo zirwanira ku butaka, 9,500 barwanira mu mazi, n'ibihumbi 34 barwanira mu kirere. Isirayeli ifite ingabo zigera ku 465 z'inkeragutabara. Isirayeli nayo ifite itegeko ritegeka abasore n'inkumi benshi barengeje imyaka 18 kujya mu gisirikare. Inyandiko yasohowe n'ikigo Stockholm International Peace Research Institute mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka igaragaza ko Iran yakoresheje miliyari 10 na miliyoni 300 z'amadolari mu 2023 mu bikorwa bya gisirikare, yiyongereyeho 0.6% ugereranije n'umwaka wa 2022. Isirayeli yo yakoresheje miliyari 27 na miliyoni 500 z'amadolari mu 2023, yiyongereyeho 24% ugereranije n'umwaka wa 2022. Ubu bwiyongere bukomeye gutya bwatewe n'intambara iki gihugu kirimo kurwana muri Gaza kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Mu birebana n'ibikoresho, Iran ifite ibifaru birenga 10,513. Igira imbunda zitwa artillery guns zirenga 6,798 n'ibimodoka bitamenwa n'amasasu birenga 640. Igisirikare cya Iran kandi gifite kajugujugu 50 mu gihe wa mutwe udasanzwe wa IRGC ufite kajugujugu 5. Isirayeli ifite ibifaru bigera kuri 400, imbunda za artillery 530 hamwe n'ibimodoka bitamenwa n'amasasu birenga 1,190. Iran ifite ingabo zirwanira mu kirere zifite indege 312 zishobora kurwana, naho wa mutwe kabuhariwe wa IRGC ufite izindi ndege z'intambara 23. Ingabo zirwanira mu kirere za Iran kandi zifite kajugujugu 2 zishinzwe kugaba ibitero, naho za ngabo za IRGC zifite mwene izo kajugujugu 5. Isirayeli ifite indege 345 zishobora kurwana na kajugujugu 43 zo kugaba ibitero. Iran ifite ubwato bugendera munsi y'amazi submarines 17, ikagira ubwato bw'intambara bushinzwe gucunga inkombe 68, ikagira ubwato buto bw'intambara bwitwa corvette 7. Ifite ubwato bwagenewe gutwara ingabo n'ibikoresho 12. Isirayeli ifite ubwato 5 bugenda munsi y'amazi ndetse n'ubundi bwato bucunga umutekano ariko bushobora no kurwana 49. Ingabo zirwanira mu kirere za Isirayeli zishingiye ubuhangange bwazo ku kizwi nka systeme ya Iron Dome. Ibi ni ibikoresho kabuhariwe birasa cyangwa se bifata za misile zirashwe mu kirere cy'iki gihugu bikazibuza kugwa ku butaka. Ibi bikoresho nibyo byafashe misile nyinshi za Iran mu ijoro ryo kuwa kabiri. Iyi systeme ifite radar zigaragaza igisasu kikinjira mu kirere cya Isirayeli, ikagaragaza umuvuduko wacyo n'icyerekezo cyacyo. Ingabo zishinzwe kugenzura ikirere zihita zigenzura zikemeza niba icyo gisasu kibangamiye imijyi ya Isirayeli. Ibisasu bidateye ubwoba bishobora kurekwa bikagwa ahantu hadatuwe. Ibibangamye bishobora gusenya cyangwa se kwica abantu. Abasirikare bashinzwe kurasa za misile bahita barasa ibyitwa interceptive missiles, zijya kurasa bya bisasu bije mu kirere cya Isirayeli bikabishwanyaguza bitaragera ku butaka. Bashobora kurasira icyarimwe izo interceptive missiles 20. Isirayeli ifite mwene ibi byuma bya dome de fer 10 bishinze hirya no hino ku butaka bwa Isirayeli ku buryo rwose bigoye kurasa misile kuri Isirayeli bugere ku butaka igira ikibatwara. Iran ifite nibura ubwoko 12 butandukanye bwa misile zirasa mu ntera iringaniye ndetse n'izirasa mu ntera nto. Ni misile zirimo Tondar 69 irasa mu ntera ya kilometero 150. Bafite Horamshar ndetse na Sejil byombi birasa mu ntera y'ibirometero 2000. Isirayeli yo ifite nibura ubwoko 4 butandukanye bwa misile nto zirasa mu ntera ntoya nyine ndetse n'izirasa mu ntera iringaniye. Bafite Lora irasa mu birometero 280. Bafite n'indi bise Jericho 3 irasa mu ntera iri hagati ya kilometero 4800 n'ibirometero 6500. Mu birebana n'intwaro kirimbuzi, Isirayeli ibarirwa imitwe 90 y'intwaro kirimbuzi.
ni za zindi za nucleaire. Iran bivugwa ko itagira intwaro za kirimbuzi, ariko ifite porogaramu iteye imbere cyane irebana n'ingufu za kirimbuzi, ndetse ngo bafite centre nyinshi zikomeye zo gutunganya nucleaire, bakaba bayikoramo ibisasu bya kirimbuzi igihe icyo ari cyo cyose. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran yabujije gukora intwaro za kirimbuzi mu mwaka w'2000. Yavugaga ko bibujijwe mu idini ya Islam. Gusa mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, Iran yavuze ko rwose ishobora guhindura imyumvire yayo kubirebana n'intwaro za kirimbuzi. Ushingiye kuri ubu bubasha bw'ibi bihugu mu birebana n'intwaro, ushatse wavuga ko intambara hagati yabo ntawe ukwiye kuyifuza. Ibi biteye impungenge kubera ko umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran IRGC watangaje ko nyuma yo kugaba igitero cya misile mu mujyi wa Yerusalemu na Tel Aviv muri Israeli, ngo witeguye rwose kugaba ibindi bitero bifite ubukana bwisumbuyeho mu gihe Israeli yakwihorera. Ubuyobozi bw'uyu mutwe kabuhariwe w'abarinzi b'impinduramatwara ya Iran bwagize buti mu rwego rwo gusubiza ubwicanyi bwakorewe Ismail Haniyeh, Sayed Hassan Nasrallah ndetse na Nir Forashane, bati twarashe mu mutima w'ubutaka bwafashwe na Israeli. Leta y'abazayonist nisubiza ku gitero cyacu, ibindi tuzagaba bizaba bifite ubukana burushijeho. Haniyeh uvugwa yari umuyobozi w'umutwe wa Hamas mu rwego rwa politike, yiciwe muri Iran mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Nasrallah we yari umunyamabanga mukuru wa Hezbollah, we na Brigadier General Abbas Nilforoshan wari komanda wungirije wa IRGC ushinzwe ibikorwa biciwe muri Liban mu cyumweru gishize. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yavuze ko iki gitero kigomba kugira ingaruka kuri Iran. Yateguje ko biteguye gusubiza rwose kuri Iran, gusa ntawe uzi icyo bagiye gukora. Ati hazabaho ingaruka zikomeye, tuzasubiza hariho hose igihe icyo ari cyo cyose no mu buryo tuzahitamo hashingiwe ku mabwiriza tuzahabwa na leta ya Israel. Ibi kandi ubwo birimo kuba mu gihe muri Liban naho ibitero bya Israel bikomeje kwica benshi, bigakura abandi mu byabo ndetse n'ibikorwa remezo bigasenywa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko zishyigikiye Israel, kandi koko nibyo, ariko zikavuga ko zidashyigikiye ko Israel irasa ku bikorwa bya nucleaire muri Iran. Ni iki mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gutinya kubirebana n'ingufu za nucleaire za Iran? Ni hehe mu by'ukuri ibi bintu birimo kwerekeza, haba ku karere k'uburasirazuba bwo hagati no ku isi yose muri rusange?